Dana kadau jungkari Amerika sajalong kini kitma baro hakaju kapor dema kihi kan nongshun bak krautam keno ka kenhun Taliban balipat Benjamin Netanyahu uyo panyat sahu laju hadu kati kini bu jingkli biang kari Afghanistan nadu baka kenhun Taliban kelayo pan senja ya kari Afghanistan ki baro kila kam tanda hapo jongka kamtam ka jingdunano ki jingya umstam hakati kari pelas sensar donbor menta da ketika kenhun leno Taliban nadu bak sipai kari Amerika kilami jendarno na uput usam jongka hadin ba arposnem ka jingyat lenti ki sipai kari Amerika hapo jongka te kari Afghanistan haka jingmi no kensan jong ki sipai kari Amerika nakpo kari Afghanistan kisipai kari Amerika kim semlayo syu wat ya kalat banra biam shala ka jong kari ya kitiar yale babun rugom napo kari Afghanistan hakaba lada ken kelumlang ya baro kador jong kitiar badangsa hapo kari Afghanistan kilakot syaka nyo billion tam katkum ka jingkam napo kari Amerika hakaba menta kitiar thma jungkari Amerika lakam traino daka kenhun leno Taliban tang Maria Shimti ya kashuki presiden bat thmai jungkari Amerika nakaliang Donald Trump ulapha daka kubur kabasai syaka Taliban bakadaiban penpaino ya baro kitiar thma juga namar kimdei hok ban kamtrai ya kitiar thma jungkari Amerika hakba klem da penslem nakaliang ka Taliban ro kala juba pat dalele kin umpen phaishu naba kala dehok yaki menta ban long trai yekte baro kibadon hapo kari jogi hadin jongkate ka juba napo ka Taliban nakaliang utrom ulapha pensang eno ya baro kilat the ai jingerap syakari Afghanistan khamdam syaktu ki refugee camp jongka kumkadak ban penstong ya kari Afghanistan omtang kata ulapan juru panakaliang ka International Criminal Court ICC kadai banle dakabat tenge yakinong yalam jongka Taliban ka ICC kalaban penmi iya ka hukum ban kemno ru ban bishar ru de yakinong yalam ka Taliban namar ka jingpen khen jongki iya ka hoklong briu man briu khamdam yaki kenthai briu jongkari Afghanistan namar ka jingbom aisu jongka yaki bakin imlang kumbal longlem kiwe ki kenthai hakiri ka parthai namar nakaliang ka Taliban kam ailachu yaki kenthai kari Afghanistan bakin dangli skol biang nepteng biang yaki jingpule anda kiladep yaka class 6 batkin haban shushong no khop tang hapo yeng klemda sha shu wat banmi shabar yaki bat wat lada ki don kam e banmi tengkhat lano Deban senran lang yaki daki senrang briu bat kaba khamsung thamala shushu kalau baka Taliban kamsha shu wat ban pli tang yaki jingkhang yetru haki kamra badon ki kenthai briu bat dei shushu halor katai karai chuki banna kaliang ka International Criminal Court kala ban khot hajir yaki nong yalam ka Taliban baki kenthai ru kidei banyo yala ka hok jongki ban im laju lem kum kiwi ki kenthai jongki we kiri ka prathai khamtam rude baknio ya galat ban puli puthi nakaliang Muhammad Nabi Omari badai deputy interior minister jongka Taliban ulap penpai bat jubab daka basai syakari Amerika badali lengin omtien yaka ICC batkin omyo hero bankem yakin nongelam jongi batbu jingkliru babale ya Benjamin Netanyahu badai nongelam kari Israel om semla pakem daka International Criminal Court namar ka ICC kadai hok bankem nikom swaya u namar ula phak penyapian yaki mensim balului jongkari Palestin kentuk yaki khenlong khana handrei balai hadu menta udang yo yat ladlan bat yat sahu sharum shaneng kini baro kidei tang nakadau ba udon ka jingedei bat kinong yalam kiri barat ba kaperthei ulaong
bat haba penkut ulapan juru day nakadaw jungkari Amerika kabala penlong bakini kitma baro kin jalong hadu katni kani namar ke jinglet muslia bat tuklar pelat jongka sami kini baro bat penkut adai kari Amerika hi hadu menta kabadai ke nong penmi ya shibun ki jingyasun yashrot bat kadairu kariba korupsion tam hadu menta adai ke jingkren pelat jung Nabi Omari kalak ban keta ya Donald Trump badai presiden jungkari Amerika hakaba ulak ban peni sendon dakakam sashisin yakin leno Taliban kibas sensyar menta yakari Afghanistan hi borok kawai ngin sap persang bania samlem yaki jingte bak kelumlang bak ka jubab nakliang Trump pun jubab syaka kenhun Taliban hakini kisni ki pansawan